ngijulise ngosothandweni lwakho yathi ukukholwa kwami thatha uqobo lwami nakho konke kwami ngijulise-ke ngosothandweni yathi haleluya silomhlabeleli ngijulise Nkosi othandweni lwakho yanzisa ukukholwa kwami thatha uqobo lwami ngiyavuma baba Inkosi nibusise sanibonana ekseni nginibingelela egameni lenkosi nginibingelela egameni lenemandla nginibingelela egameni lika Jesu lona lodwa lelaphakanyiswa tukwamagama onke lakhona emhlabeni labangetulu kwako konke haleluya ngiyabingelela ebuthathweni belizulu ngiyabingelela kubabe namake ngiyanibingelela bokhathide bomziyako nedi nje ngisathi kufika lapho Nkosi yami angikwathi ukuthi sichubeka kuthini make mziyako utangisita nje kancane kancane ngoba ngikholwa ukuthi yena so uyasathi sonke haleluya ngiyabingelela babe Thomo Ndabezitha naso ngigcina khona lapho nami ngatshelwa ke kuthi kungithunje Thomo Ndabezitha full stop angathi ke kuthi sichubeka kuthini ngibingelele ke kubafundisi bonke egameni lenkosi ngibingelele tukwe protocol tukwe ma-asha praise team ngibingelele tukwe timbokodo ngibingelele netinhloko tamakhaya ngiyabingelela egameni lenkosi ngisangamcala 15 minutes haleluya bengisabingelela haleluya akhona amandla bazalwane akhona amandla kaNkulunkulu akhona amandla akumoya longcwele mina ngiwabonile amandla sebenta tukwemuntu lebamwrite off bodokotela bakunike lomnye babe last week bathi une cancer stage 4 bathi kumele aphile only 6 months ngoba ilimit yabo so science ihamba iphele ilimit yemhlaba iyahamba inyamalale kepha kukhona amandla langatulu kwamandla nabanika lo babe bekangasali angasahambi ahlala alele ngasho ngathi ebabe aneka uphiliswa kuthi ngikuthandazele kepha utawuphiliswa kukholwa kwakho lithi iBhayibheli encwadini yamaHebheru kukholwa into longayiboni uyikhulume wena ngemlomo wakho ukuthi kutawenteka yesomandla
amandla ngoba kushito wena ngathi babekhuluma konke lokufuna ko 7 days sicala lamhla wakhuluma second day wathi soyaqala uyadla lamhla bekangitshela ukuthi uhambe libanga lelinganga 100 kilometers angimada hamba walk hallelujah mhla ka 7 ubuyela ku check up eMediclinic ngikade ireport lenkulu akhona amandla kumoya longcwele uma ufunza iBhayibheli ngifunzele mfana Sebentu abapostoli 1 verse 4 bese uya kuJohane chapter 2 Imisebenzi yabapostoli 1 verse 4 Kwathi nasabahlangene ndawonye wabanika umyalo lothi ningasuki eJerusalema kodwa hlalani nimele sipho lenethenjiswa sona nguBabe lenganitshela ngaso inkinga yethu thine libandla la ngalesikhathi salamuhla asifuni kuhlangana moya longcwele akehli uma abantu bangahlangananga lithi iBhayibheli wathi Jesu sekenyukile sekatawenyuka wathi hambani niye eJerusalema nifike nihlale kuyahlalwa ebukhoneni baNkulunkulu tinjo taNkulunkulu tikuye tiyahlalelwa utilindzele ngesineke awujaki na ufika uNkulunkulu uyahlala lithi iBhayibheli labapostoli bafike bahlala eJerusalema bahlangene bamunye bavilinya baphimbolinye banta into yinye bahloniphana balalelana bathobelana wabese moya uyehla ngoba moya longcwele akehli tukwebantu lebangahlangananga kepha wehla moya longcwele tukwebantu labahlangene moya longcwele usiphiwo sethu lesivela kuNkulunkulu amandla ethu ekulwa timpi akumoya longcwele nguye loniketwe amandla ekulwa timpi tethu Jesu bekade ukuthi nakahamba yena bangena moya longcwele nabahlaselwa batawuhlakaka babuyele emuva uthamba nihlala lesipho ngoba bekade Jesu kuthi emva kwekhamba kwakhe kutawukhamba ama-challenges lamakhulu batawuhlaselwa kepha nabagqwalisiwe ngamandla kamoya ngcwele batawukhona kuma bafeyisana nama-challenges abo kutawuthi nakuvuka timpi moya longcwele utabafundisa kuthandaza moya longcwele utabafundisa kulwa nemimoya moya longcwele utawubapha amandla ngoba amandla akumoya ngcwele kungako abapostoli bakhona kuma bashaywa bavalelwa emajele bagqotshwa ngematshe lithi iBhayibheli Johane wafakwa emafutheni lapilako wagubhuludwa emehlo kepha ngoba bekagcwele amandla kamoya longcwele wakhona kuma moya longcwele wamsusa ekuboneni tinjwa letimlimatako
ufundza leBhayibheli la Johane 2 angifuni ukukhuluma kungafundi. Johane 2 cala kuverse 1. Sibonakaliso sekuqala Jesu lasenda emshadweni waseKhana sihloko. Kwathi ngelilanga lesithathu kwaba nemshado eKhana laseGalile. Unina waJesu abekhona naye. Verse 2. Kulowo mshado Jesu abemenywe kanye nebafunzi bakhe. Kwathi kube linathwa liphele liwayini. Unina waJesu weta kuye wathi, "Sebade liwayini." Jesu wathi kuye, "Make, ungena ngani emsebentini wami?" Hallelujah. Lanathwa laphela. Umshado ungaphelanga. Libandla lalamhlanje liphelelwe kubeketela. Liphelelwe sineke. Liphelelwe kulinza. Kepha ngiyambonga Maria. Ngoba ebandleni nekutawuba nabomake. Leba watiko emandla kaMoya Ingcwele batawukhona kuya eNkhosini. Bayawubikela iNkosi ukuthi iNkosi sasiphelelwe ngamandla emthandazo. Moya Maria bekamati Jesu. Bekamati Moya Ingcwele. Ngoba wase wavakashela kuye wathi ngilethe indvodzana. Hallelujah. Uma kafika Moya Ingcwele kunetinto lakiyekelisa tona. Angilati libandla lalamhlanje sanda konke kepha sithi sina Moya Ingcwele. Maria bekabhekene nemshado. Kepha Moya Ingcwele wawumisa. Kunetinto letimakwa empilweni yakho. Uma safikile yena empilweni yakho kunetinto letishintshako, kunetinto letiguqukako, kungene yena agcwale. Nkosi nibusise. Bakhona bomake. Uthi uNkulunkulu kuJeremiya, "Hamba umfunele bafati basililo batokhala." Akabafuna emasontweni ngoba abekho. Sontweni kunabomake betype. Sontweni kunabomake labangathintwa. Ngangithinthi mina. Sontweni kunabomake labaphakeme bane-pride. Esontweni kunabomake lababukelana phansi. Uma umsindo usuka emabandleni ususwa bomake. Sontweni kunabomake labatela tindzaba. Esontweni kunabomake labatela kuqoma amadvodza ebantu. Uthi kaNkulunkulu ungabafuni esontweni abekho. Hamba uyabafuna emthandazweni. Ngoba batholakala kumoya longcwele. Batokhala. Uya uma kwakhe Maria uya kuJesu. Uthi baphelelwe luwayini. Ngabe namhlanje bantwana bethu ababhema inyawuba kube bafati bebakhona. Labathandazako. Ngabe tinqeku atikashayeki kube bafati bebakhona labathandazako. Sihlabane sodwana. Sizondana sodwana. Siyapretendana. Siyahlabana siprostima sihlangananga. Kunabasenkoma sinabasematsulu nakadanshi. Shayana ngetingqoza kwasa kwahlukana lapha the whole church. Feel.
ladies la phambili siyapretenda unjani lo moya lesawemukela ngoba moya longcwele uyathoba angifuni kubona make mshika aswele kepha lo moya apostle uma ihouse of praise itaqhubeka ngalendlela angathi kepha uma ihouse of praise kutawuvuka abafati labatawulalela moya athi umhlabelelo uyalalelwa noma simo singavumi akekho umuntu lo wathi into donke ngaphandle kwamoya ingcwele haleluya ukhona moya ingcwele ukhona moya ingcwele ukhona moya ingcwele lithi kaBhayibheli nawufunza encwadini yaJohane umshado bawungapheli kepha libandla basaliphelelwe kubeketela abazalwane uyabuya Jesu he is coming back again and that Paul amphika uKristu seliqalile nedi lisangambulwa ngoba libandla laNkulunkulu lisasemhlabeni kulamanye amave sel active kunala usebenzisa isithupha sakho khona kepha mzukwana salambulwa loba sahlwithwa libandla lithi iBhayibheli labasemathuneni bayoliva livi siyawusala sigcwele titulo siyawusala amagama ethu abhaliwe emabandleni lasikhona khona siyawusala sinetikhundla letinkulu siyawusala sathanjiwe uma singalendi livi nyalo akusiso isikhathi sakutesontweni utele kutawubukisa akusiso isikhathi sakutesontweni utele kutawuhleba nyalo isikhathi sakuthi moya ngihlole sikhathi sanamhlanje sathane ulwa busuku nemini ngoba uyabona ukuthi siphelile kepha libandla laNkulunkulu alihlangananga kungumusa kusinziswa kungumusa kuthathelelwa kwadono lithi iBhayibheli tinthombi letinhle netinsizwa tiyokhala sowuvaliwe umusa thumhlabelelo musa kungandlula Jesu God bless you Simshaya tandla siyabonga kakhulu